Kua hoki ora mai tētahi whānau Māori I Hapani ki Aotearoa. Kei Hapani tonu te nuinga o rātou kākahu mea rātou rawa. Engari ko te mea nui kē ki a rātou, kua kimi āhuru mōwai I ngā ainga o te taiao I Hapani. He oranga nā kau kua hoki mai e nei ki tō rātou ūkaipō. Kari he kupu ka puta mai. Kua tai mai te whānau, te nau mai te aroha. Kāre he kupu. Kua karapinepine mai e nei no ngā tōpito katoa o Aotearoa ki te pōhiri atu ki te tokowha kua hoki ora mai I Hapani. Watching everything unfold over the last 3 or 4 days has just been totally stressful, but so glad to have them back. Enari ka uaua tō rātou hokina mai ki te kore tō rātou iwi ana I tūhoe e āwhina I a rātou. Nā tūhoe Establishment Trust I whakamāma I nā utu kia hoki mai rātou ki te wā kāina. Sino hihi ki te nāka, hihi ki te wairua. Kua tētahi huarahi hei whakahoki a mātou I te kāina. Kia tere ai te hoki I te kāina. Kua hoki kore kākahu mai, kore rawa hoki. Te nuinga kua mahue atu ki Hapani, a mahue iho koa rātou hoa tata hoki. It was like a game of survivor, you know. There was strategies going on, we had to plan ahead, what's our next move, you know, and it was just a survivor game. Kei te tōtara wā hirua e nei mēnā ka hoki atu rātou ki reira. Maybe we'll see what happens in the next 2 weeks. Yeah. Oh, no way. No way. I have no future plans of going back anytime soon. Enari I tēnei wā ko te noho ki waina I te whānau te mea nui. Rāpare tā whai, te karere.